I will get mobile phone there. Come on, Beno. Kuno ye yimpanifo na ene akonya ato ene ye pe obi mo abedi eku no anim na ye friends of adeni mu ye tutu ye ni no ene hu se adeni mo se ofata ye ton da ebe ye yi enu nti ene ya befa forms ede command so mfeli ni en ton oni party na anim friends for Dr. Kofi Kranadu Apraku and Apraku for 2024 yani bigina Dr. Kofi Kranadu Apraku name and ye be fan form e kire say radical intention say ono so ba be contest NPP presidential primaries ni di entu busa ya na de ti awa no onipa owa kukuduro na ne nyansa mu do na otimu se okasa ede to honom a edi mpuntuo ne nkoso na ebre Ghana man ene ne manfo ni na no ono ne ono aboboache Jako former energy minister ne waye bipen obekai a free 2022 of numho eba naka dum so no amene yen nanso papai ye fa banwa no ape opuli one or two things peno na chese kane ejira so mai. Well, and all the aspiring candidates are omujam ama NPP for unim say omba for forms ahead of say in the butime to franka one ama party no na and by groups be bre ha the emi hu Dr. Bawumia. That's right. Anymore it is possible for Bawumia, it is possible with God. Sana matre so or say it is possible for Bawumia, it is possible with God. Emi so mo ndi ntene wo mo ha open akwa ba bibia boko de bibia come pa. Great. And then me buy one t-shirts fine. It is possible for Bawumia. Muye group benkasa. It is possible for Bawumia no a group so no yati. Na no kre wom ni say group we a free Bawumia fan club group because me a patron Bawumia fan club. Ena ya keka hu bom ni e pese ye tre yataban mu ekọ constituency biem. Enti domi kwa binya aye stronghold for NPP no. Omu ekwe it's possible for Bawumia no. Enu eni ya ba nesi ye ba be bo Dr. Bawumia fan club achidom ni afa form. No kra ne say ye ni edi kan ba ha kane. Oh okay, no do about time ben. Oh ye do about say ye bie gate ye do anonso nti ye bie gate ye tia.